tumangua ni sindu imwe tasiba ila waile kwithi wanasio uyeyumba umbania kubingwa Viasala ya utumangua kindu chambe ni waile kwithi wa wina bandu utona kana wi bandu utona kuoneka kwa mituki kana utona obikika kwa mituki the windi ni bala uwi bala wasa kuwaso ko itha ni wa masaku kana niba withiwe bandu indi utona kuoneka mituki nando matona kubikia kwa mituki bate kukulelia nundu kini kitethe yasia muno kumanika bala uwi kila kingi ni waile kwithiwa na numba nene numba no ni yachao ubundi ni kana utumi wangu anende sinebethe wasialani urona kwitha ina sialani ile tatu ina na pia ndini wangu ila watu maindi ite namba koswa ni waile kwitha nombe sitona kuyania katika balau kuibanga ngwa siaku withie ndo bibithana balau utumia ngwa na mundu longe balau kuuni lasima momba thithi we yo nene itona indi kuyania sialani na ngwa ile utumite inde wanikita bo kila kingi mwithukisia mathoa mangwa ilo kwitha uituma nimethiwe mea nene ona mathowala mekisione kila ubingwete Viasala yaku ni kana ndukethiwa uita ngwa siaku vina kana wituma vina na yobe competitor waku nake unotuma ngwa kwa bei munini na indi kila kingi withiwe wono tuika utomotuma design yonthe tondu netha na mina kutabindikana oyu ngwa siende na kubinduka misono yende na kubinduka ukethiwa indi ni waile kwithiwa tona kutuma design yonthe ya kitenge design yonthe ya kaunda suti design yonthe ya ngwa ila wate wanikana withie ni watuma asa latest fashion kini kimwe kitona kutuma indi withiwa na customer mbingi ibinda yonthe na ibinda ya kila muthenya one ibinda ya ila kwina siathi ukethia ni twisi kwangania ni wotumangwa na tumanesa ko windi twende ikwangania na kila kingi na chamu thianikana withiwa utona indi kutumia customer siaku kulingana na ibinda la mwegwana so etha mwabange ibinda ya chuma kimwe withiwa utona kwianisia undu wabangana na customer siaku kini kitetha sia muno pyu customer kwithiwa na mwikio naku na ila kwina siathi makasia nganyenda selea siangwa tathima kwangania chathi cha alusi chathi cha ngasia ngua isu itithiwa itende lutithi kama tukwasu na mabundi nebe narrative katikania kana indi kile vinda mabundi makuya jo kesho ni kana kiukithele withi wotona kumendaini customer siaku hakikisha kana ni wianisia undu mubangite na customer kwetha ngwa ni chuma kimwe kithe chuma kimwe na nduka muselesie owindi we kama undu asubi ngwete Viasala ya utuma ngwa waile kwithe wa customer yoko kasia mwaba akwa ni bausuite enda ikwa mundu na ndi kuona utona kwasi nundu kini kitwa motuma onotho wasialani no kaandika ndwangi ukethia ni mwatethia ni yani uka create job kwa ndwangi nangi na Viasala wakwithamba onoebikia kubingwa branch ilungu chawe yani we nitomesha kaleli saa 5 na dakika 40 ekatambo beba nikatambo kwa rawadhi ungi mitamboni ambaitwe FM